kuninja tokuje muntu enda Rogers mwakikwata kubi nangwa nanyenda kukibahabura tuba kumweta Rogers mbamweta Rogers twagamba Rogi mpenda Rogi ni tuma kugamba amazina Rogers we Nkole Media TV, thank you so much for loving us. Webare kutukunda, subscribing, or sharing. Amazina ndi Joanna, and I'm happy and blessed kuba ntayayiso omjenyi na kwachira nani other than MC. Hey MC biringanya ndakwachi. Niye nakira na nashimwa kuba ndi Nkole Media TV. Okay. Amazina gawe agatari gekikubyo. Amazina ganje banyeta Amanya Victor. Amanya Victor. Oriye nzarwa ya kai Amanya Victor. Ndiye nzarwa ya Ibanda. Ibanda. Saidi ki Ibanda kicenke cyane. Okwete bakuterera ya mahembe. Aja secho bikagambwa bite ko katwe kiri. Twakiri ninga oriye nonzani. Gakahwa ya mahembe tugakiriye maze. Nokora ki Victor. Nyowe kinkora ndi MC. The performer and comedian ni nzana mizano nzana comedy and I'm a businessman. Or a businessman. Okay, hati iwe nkomuzani wa comedy nozana na chibina cha comedy. Nzana na Nkole Comedy Limited. Nkole Comedy Limited. Okay, wamara bwire cyori kuzana comedy hamwe no bwa MC munonga katu concentrating comedy notion yo abantu bakumanyira munonga nka misho embwe na misho mahango. Ndio mugiga wa misho kandi cyo tukucetera bwetera gamisho gongine amisho nagareba then comedy ntoni za jimara memyaka 2 umwaka gwa higuraze kwera nza kubana imyaka 2 mukintu. Okay, ati nkiwo muzani wa comedy no reba ni birungi ki biwabwini comedy comedy yongire mebirungi byingi. Okay, nkachi mucyaro funiremo mucyaro ine mucyara by the way girlfriend ine girlfriend mbwenu tokusakinga I have many. Okay okay mbwenu ebirungi byo bwinemu no mucyaro mu comedy. No yes namazima bikibomba fundemo mu comedy. Otherwise them kuzana. Okay, iwe nkomuzani wa comedy anoreba comedy industry ningashi film hamwe aba art industry noreba neza hino reba hariho urugendo rwayo muri mu future nke ngamba yerigenda. Comedy industry ati norebe ikintu kitanje cyo promising ikintu kino urugendo wamukubanza just bikabiri byo kusaga bakamba bitwara ngo ebinke byo kusaga konkati bamumbara biri habi na industry ya comedy bine kibineho. Okay, hati ni challenges kizo kureba ningashize mu kubugabugana nkiwe omuzani wa comedy. Then nka challenges zo kubugana nangwe zikwata aba comedy bonka twena artist twena bari mu art industry. First time cyo kubanza no banza family yo nkane banze shake yakuruzi ngane banze kurugaho na bata ati abazira bo kusinga nabatekateka ibyo biturumune byabayayi tibiri mu future ne byabashishikira ne byabasisikira ako niwe no buramu ati no yabaziro baryaha urukundo yabonye nje ibaho abatwiniro mu kutukunda munonga mbamba twendeze birungi we nana ndaburuda kikobori hateri haza iki cyabo jyabame natarashigire munata kukicenga nibenda bashawo nibenda bashomesa nibenda baroyi nibenda baroyi rena muri cyatandika kwatayo abona kwakira daga kuteresu. Okay, challenge ne yabazire butikirizo mbana babo kujoininga art industry konkana mazima art industry neshisha bana art industry neshisha bo kuba batine plan waza yo just ukazayo buzayo utakumanyisha afutekayo no siska. Okay, but for us just talent niye kubane kusindika wabo ine talent tokabase kusisikara kubanga nunu manyisho ukwenda talent yo kanene kuforcinga noreba mukama yakwa talent nakwana namagezgo gikurakurana then abo burare bagire bakasisikara obe no mabomba cyegeme kintu nane bacegeme kintu. Okay, hati nkiwe omuzani wa comedy munonga no ikirizana nabakugira nti waba ori celeb because ori celeb waba ori celeb ntito ine kora because wagira nti ori businessman ningashi ine company
nti oserebu tayine kora tayine kuguza nka muhogo ninga tayine kubaho ayine nkeduka ninga ari kutambuza juice omu muhanda ku ma brand ekiwambuza n'ekibuzo kirungi ate nanye kinkuzagambaho talent eje yo kureba wabo taristed ne kufura omugiga munonga ninge kufura omworo munonga abo kuba wabo taristed bihangu talent just orinziro tere hit ningo orinziro kwateyo okasinzira ari ekyo cyonko otakora nore talent yo neyitaga kugiteka munayo just okasinzira ari cyumorinzire hit orinziro kwateyo nosanga wafukira omworo munonga abo banoza gumorinziro na neje subi konko ine kukora ukafuna side business ukaguma no yako nakasente okutekana ku talent nayo nenda kutekamo iwe nka omunyeto hamwe no muzani wa comedy aninyenda ohabureho omuzire ariyo natureba hamwe no mwana ari kwenda kujoininga ebintu bya art that is okuzana film music na nebindi byone biri mu art muhabureho ate chinku bahaburaho ntaka babwirenza kubanza mbagambira kantu kamwe manager witaka kukira kutugambira bamwita DM Swaga Ronald Damtwire batalingaye LC5 to be Mwizi Mwizi ni district ni Gomborora just in sub county okay Mwizi sub county okitegera ati kansaro gwe hari kinte cya kukira tugambira akatugira mbu aho jire President Museveni tarasigira family yeye akazo mu kibera obwiro buyamazireyo akatarafuke cye cyari mboye nabazire mushenka batureka mutwikirizemo ecyamana mutushabire nimba mwazo mu kishaka nacyo ninke kishaka nayo no hasoye mutureke stobena nacyo cyamana mutereze sara na support akasente kaba kariho aguzakibanje nkakwa kuguzakibanja akakuto mu ishomero na necha manyenti nikikora bitanize ikikweta gisafutekamu omuzire mbereraho nyambaho nicyo kwambura habazire mazima okay ato mwana ari kwenda kujoininga comedy then umwana kwenda kujoininga comedy ekinkwaburaho izano kimango ebintu tubyorobi tubyangire nikirungi gambira abantu amazima ebintu byorobi just nibyetago kuremeraho you give it time to grow nkako kutandika business endijo yona nogireka growing ninga shinka ko kushoma obushawo noreka bu growing nyensa kare bamanya ntogwe omushawo no mukugu namazima nicheche shintu ngo kwachobora niko kirota kiza no papa kukwatayo iza just okore content nungi abantu mbaza kweza attention bakusupporting abantu abakwenda kuronda ine YouTube channel bakufunire YouTube channel ki oba bakurondera TikTok channel ki abantu bagambire then abo kwenda kumfollowinga YouTube no searching Nkole Comedy Limited Nkole Comedy Limited then Facebook MC Bilinganya, TikTok MC Bilinganya ninga shomugiga wa misho Instagram Twitter na apps zone za sigara no searching MC Bilinganya no bya YouTube wa searching MC Bilinganya no mfuna konka kubifuna jo mburungi searching Nkole Comedy Limited kare akagamba ka muheru ate ori kukwakuraho ba fans bawe ate ori kubasima no kuhagira akagamba ka muheru akinkubagambira nabashaba nabesengereza mongere kunsupportinga ndoni yongera kuri tebyamani comedy bulizo bantuteka yensi ya channel yitu nisabo buhagize ubwanyu nubwo natandika ncyarite bikusinga habe mukurebe bikubashemeza mazima MC Bilinganya we bari kwija Nkole Media nasima mnonga kwakira Nkole Media TV. Thank you so much for watching. Nijuka kuzaha button yitu hariya o subscribing o toreke some love. Until next time, bye bye.